my addition me that oba de ase ese ene so my divine selection akame na me ne mo ebo impunimpu or attention TV so ene nsembe na etwagu or attention media so ene ne etwagu ni se Manasseh e de nsembe aba abonten concerning ye maame ahofedue a bibini an ho se kokokokokokoko ene anima enim ene body eye nana Agradaa ene ne kru nsensem no Manasseh de bibi aba beto abonten omienko na yenkohwembra can't see me mami na yeto aye program so on se de bi aya meka oba we yi nipa bi a otena se di boni wi a na ope ba bi yi ni boni a wadi no e de akoku e de aso na meka aye sa na otie otena se ye ne niam di ni boni wi a ope ba bi di afa on se woni be ma no etena se bopo ye kobu ganafo ye chinchin wonsa ya gi wonsam niama eti yenko be ma ne pese odi kan e na oba ne se mensu me di kan no mo mi di akansie sie ni e di akansie sie ni position ya predi Agradaa ba bonte nsem ma mi ba bonte be kan e nsem awodo ba be sia wote awade ya sie otimi nya kokoduro ba bonte be kafa ni kuno atambe ne wendi no asembe no wan kamfa no di asiri na oba we anye ene ye kwota sori ye no mami ene brema na kayetam asan gba ani hwe mehuna de bi na moman kan wasem kakra Agradaa it will be very better for you say ye so sora na boutique wonta de a na toto wo Alibaba Express $10 and $7 and $11 na ototo na would be jina bontension at the camera to say would ye donation no as you wakonya store bia wasese kogumu a wo sen ton man krofo no moto mu fifiri no moto mu tutu wasen ton de man krofo ti wo bi boutique no say juma no ebeboa wa chan krono juma pese odi sika gari asora pese odi sika gari no sa ade ton a wo ton no ebeboa wo a chan krono bono it is a say juma now what I say na we na the camera to so na be ye dia and ye kwese Alibaba Express ni ma no beton ebeboa wo esan say ye ka wo mo nyame afre wo na nyame wo mfre wo there's nothing called the calling of God upon your life Salome no kra na odi wachiri kra de kra de o ye nkyira wa yirem Sunday school kra wo nya bi na no kra nteye we nim ade we nim hwe jeje mo mi enu ankasa no mo ye concert party for emienu na mo hia kobolo fo mi enu na mo nam tama wo pe na mana be ka ho mo bu o my Ghana ne de we ni age na wo benya na nka wo so ka ho na nka mo bu o my no na mo ye niema be ma ne se me tweme ho na se ni mi ndi watam na adai na de ni security nyina be dum yen wa abonten ene ye kwada sorry ye be ma no waba wo nten ena ye koya ye kwada ya ye sorry ye waba ye no efi do be gina wo nten wa sorry dan no mu ene mu kita microphone ene mo mi ye mu ye adwuma Samaba na bisaba na musi maba no eno na ne mesusu mi be mama kwa ba bi maka kire mu se mi mama kwa ba na medwe se mu ba na musi mu ba be ye niema bi wu Agradaa wo ba wo se wo ba ye a wo se wo ba idie wunya mai na sambra bi sika chiche no we jai brabaji sika no we jai na kokotini nko Clinton wa bottom wonama as a robot wontumi nsa na yade se tumi na wo se wunya aye no ekwen ayira na ayira say you can never cheat God. You can never cheat the Holy Spirit. Ultimately, cheat on the power of God. Never in this life. You can cheat on everything, but you can never cheat on the power of God. I want to tell this lady, calling yourself Agradaa, I want to tell you something. If you want to have an encounter with God, get yourself ready. Get yourself prepared. You are not prepared. You are not ready for the Christ oil to fall upon your life. You are not ready. The reason is you think Christianity is like a job. And then you walk with Tamba na be soon jamu ba be wiayen. And then you walk with Tamba man abi soon jamu be wiayen because we di kan ba wie abaye wo de nti be man no and it says a drill so it ono so ba. Udo kwantene I will discipline you on this social media. Ejuma krona wo so wo be ye no I will be here to watch you. Ejuma krona wo so wo be ye no me say I will be here to watch you. And we will see how far you can carry on with this fake attitude.
We will see how far you can carry on with this dark attitude you have in your heart. You will see. Montrase bunipa abokro no and the bushma bokro no na mo wia. Musa ya mo ho se de ase mokra na enipa na ya mo bone na mo de mo yehwe. Mu wie ma wu mu betra bonte ya mo ho se de enipa ase Ghana fo mum na ya mo bone na mo de mo ye obi abone. Utwedi apotesoro no wo hwe mo. Ghana fo obi bia wo me platform hwe wutie bi e. Fasade we hwe wutie. So wo busuani bi wo man Ghana na woni woni pa bi wo man Ghana. Ka kire ne se onu obi nya asem ana obi ya na de na so hwe ne se nipa no ensem wo sika kakra na se enipa no odwen se nka emra betumi afa no na se obema mra afa no a onjai ama ma mra no mfa nipa no bi because emra no wo de kwa se nipa no wo sika nti ye beja no kope ba bi na kokum nipa no bonidua fa ne mananano fa ne matumi fa ne maprana fa ne osoro nkrante fa ne mampaebo na wie no firi wi ase ma honhom fa no nko ye ne spiritual fa ma no nko because otenasia se dia asem tie biada owo sikenti emra betwitwa age no ama wo hiani ana wo awuni bie no wakwa akodam oba wo yatena Ghana ha etenasia duboni antise onu mumu a wotenasia duboni no okobae no odi atwetwe ne nam wo seresere yen wo twetwe wo man no wo seresere mu nipa na nka wo de hwade wo bi a wotimi akọ ensem a maami wo kan Agradaa yi ensem a wo kan nyina kire se wo ni Ghana prisifo mu wo secret no den maami na ba be video bi ni video na obae na obaye ye no wa kan sem bi wo video no na eye indication say maame no video no ye no so de kwa dwendwen mu na kire say Ghana police mo ne maame Agradaa utie ni nsem na ye akoye say mo ne no go bibiye ye akoye say ne kura firi hono mu a according to ni nsem a woka ne kire say mo ne no e wo ne me bi wusumase amoye na manchi no mpo obi akasa mo kira mo bo amanchi no na mo sheda se mo twe na so keke mesama makwaba ediba attention TV so ene mo amasum ene moni ne etwagu ye eye concerning Agradaa ene nikunu mokakoti na ekoso ewo na brabo say de o my Ghana ye da sorry a enye Agradaa na oye hwan eye oni nikunu de bia mo wonsensem fresh ensem a omode ye debe omode ba abonten me de enkakra metimi akane se ne mebi wo hwa eye kukuwa mu nsem yemfa empie bedwam ema obia ntimi emfa nanu enwusu ema ne nyete sebi mpanyimfo ete se amangwa abra wudi no abonten ya na enwansana etu eguso nka amango de wuta idi no anwumre udi hye wudema wansana pobi bia sebi emetu enwuso na nsesa na ayete se na Agradaa eye ne nema afa de bia na obi e kanasem obeso TV we obeyese na eyese me de makuto kakra me de ebema no sensem bi wo ho a eye tokuru nsem o sebi omfa nhye fie na omuni omusa for de bibisi wo mutamanya abonten o de bi obia beka ene me we wonam emwa beda masesa moje embre ena mo hwe me attention TV so eye mo amodoba PAC TVN radio doba ba ko pe na natire na de bia meji makunya kase wo attention TV so ensema etwagu ewo my Ghana ma abeji makunya na mabepinse insemu atwo na mahu de moda sorry ye na ye de be ekoso ewo yemamu na manya bi na obi kama kase meti no attention TV so se na asem no etie mela mase samoji wakunya na moje embre na mo hwe mo attention TV so makra mo da se ne yesan bompu ne mpo biom